Ayan yung Masura. Ha, alright. Sugay kayo na po. Papunta kayo kitang metong very popular place kay Ning Angeles. Medyo balikan mila retang lokal. Kasi balo ko kami misyo retang local places. So ating dadalan motor kay Ning sidewalk. So kaya bigyan ni Celine, Poy Boogie. Ngayon di mix ang Poy ni Kachu na lang rin. Punta lang tala. So kami ngayon palengke na Ning Angeles, apin ning San Nicolas Market. Medyo busy ngingal doon ni uling Friday. So Friday is usually Apo Day. Oh yeah, Apo Day today. Apin ning the very famous Plaridel Street kay Ning Angeles. Malapit na kita pupunta lang tamo. At sulaki ni retang Pine Rose makanyan. Anyang grade school kayo kay ni ko sasaling artistic. Ampong retang gagamitan yung crepe paper pamalot yung retang project yun yung hanggang college miras Kenny. manyaman lang rin kare lang hamburger. Oh yes. Manyaman Kenny. Tsaka mura, 40 pesos mo. Suta mo ngayon kaning the original flying saucer. Kaya ning harap RCC Plaridel, ara kanina Plaridel. Siguro sikat yun yung Plaridel shopping na. Itong sasaling malan gown. Kaya rin mong mig-gown ka rin, kaya mong migrenta ka rin. Magmerienda la kaya lang tao kayo. First time ganyan, pero ako balitan ko rin kaluguran kong varsity. Kaya ba't lang nag-training? First time. Wow. Taga-bamba niya yan eh. Shout out kay Pia Punzolan. Okay mo rin Kenny uling itang kasiping ng establishment. Magtinda na yung shake. So order ka ng shake. Alina din kay ng kay Daro. Sabi ko na nung bestseller na drink Kenny. Sabi na kayong kabila. Sumangit, sorry. Kong Ray J, I love you. Ining combo ne. Itang shaking kabila, ang poining sumangit, ang poining flying sauce. That's what you call value meal. Bestseller lang. Ating malyaring fresh ne? Fresh. Siyempre itong fresh. Magkano lang ang powder? 27, 27. Kiba rin itong fresh? 37. 37. Not bad. 10 peso difference. Kita na ng fresh. Balo mo kanyan din. At ilalagyo. Ayan no. Damn. May gravy. Okay. Ayun ka rin lang pansit luglog. Aliya palabok na. Luglog yan. Luglog. Hindi ako yung experience ko Kenny kasi lalabasan Kenny bayo ko muli. Lalabas ko Kenny. Siguro mga high school or college ko. Sinabi na nitang kaluguran ko kanta. Muntatamang kitang RCC yan mga yan. Ating matindang flying saucer ka. So high school ko ito. So that was 15 years ago mga yan. Ini cheeseburger. Chili cheeseburger. Silicon. Yung silicone, higigyan ka na. Burger. Wawangis siyempre sa burger. Prime prices mag-range la from 15 pesos to 46 pesos. Malne itang 40. Dakal ne. Isip na. Ha? Pero nga pansinan ko, yung favorite ko kene, putang sarade. Alam ba itang factor na nitang burger makabukla yun? Inibuli ko itang mga saraya. Bala mo ting surprise nilo. Oh, bala mo surprise niya. Pang kinisa na. Agli, bala mo ting kulang. Pansit luglug. Sabi pa ditang plastic kaluglog. Sabi ditang expect mong lasa na nitang luglog. Balita ko rin tao Kenny. Dadayon de pa niya. Kung mag-take out la. Malyari mag-take out Kenny. Magkano kasi pala ba? 40 pesos. Tsame sabayan. Tsame egnan. Kenny. Kasi maparasay ni mapali-pali yun. Masiksik ang pali ang po itang egar-egar flavor kitang sandwich niya. Flying saucer yan. Swing. I find your lack of faith disturbing. Nung Kevin Pandesal expert yun, iniyasabi ko flying saucer expert yun. Kasi di nagulyag yun eh. Plug me white ang jersey shop yun. Cheers original. Pagawa kami ng Pagawa sports lang guy. sportswear. Pilang years mo na yung pumuntalan ni? Anak ko pa, kakit ko na yan. Mag-umpisang ngeni, yung flying saucer, 16 pesos. Kanina? Kanya nga kakit kaya kanito. 7 pesos ang minuna akong sinaligan. Early 2000? 2002, 2003 mo. Palagi ako, atin tamo nga tambayan ng college kata, niyang estudyante High school kata na. And so happen, ini king RCC. Ini tambayan, da poreng alawang mikaburi king lugar ini. Lami apin din budget meal doon ng estudyante, lalo na kining kahirapan RCC. Sulit ing pera mo. Nung dakal kayo pang buring i-feature me, comment down below. Kalupa da rin. Nung kay tinambay kanita niyang panahon niyo.